Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra kelima, halaman ke-10. Ada Bu Laila Siregar dari Medan. Silakan Bu, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diminash ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Wal qamaru bihusban. Runya pendek ya. Wal Wal qamaru bihus. Bihus. Ingat. dan Nyamber bacanya aja. gitu aja ya. Ah, ah. Wal qamaru bihusban. Nah, mendingan begitu bener. Wal qamaru bihusban. Bihusban. Bagus, nggak ada e-nya. Ya, terus. Wawado'al mizan. Wa wado'al mizan. Kemudian. Wa aksaru fihal fasad. Fa. Bukan, we ya. Wa Fa aksaru fi hal aksaru fasad. yudha'afu yudha'afu lahumul azab. Yudha'afu lahumul adab. Watad hakuna wala tabkun. Wa tabhakuna wala tabkun. Kemudian. Zalikal hizyul azim. Zalikal khizyul azim. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Bagus. Hal yastawiya. Hahaha. Hal. hal Hal. Yes. hal Hal. Yes. Hal. hal Yes. hal yastawiyani masalah. Hal yastawiyani masalah. Kemudian. Wa huwa bil ufukil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Fahasaru fahasaro fanada. Fahasyara fanada. Alam ya'tikum nazir. Alam ya'tikum nadhir. Bagus. Tuh. Kemudian. Wahuwal hak wahuwal hakimul khabir. Q-nya panjang. Ayo lagi. Wahuwal hakimul khabir. Wahuwal hakimul khobir. Bagus. Para takib hum was tobir. Fartaqibhum wastabir. Kemudian. Kahashi kahashimul muhtazin. Kahashimil muhtazir. Kahasimil muhtazir. Kahashimil muhtazir. Kemudian. Wa manariku masfufah. Bukan wamana. Ayo lihat lagi. Panama. Mm-mm. Panamariku masfufah. Wana mariku masfufah.
Watawasau bil So. mar. Watawasau. Ya. Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Tuh bagus ya. Hilangin itunya aja. Nya dulu. Nanti Le-le-nya. iya. Le-nya. Kalau le-nya udah hilang, kayak waktu ngilangin H itu dulu ya. Ingat ya. H-nya kan sekarang udah Iya. alhamdulillah nggak ada. Le-nya hilangin. Caranya gini aja. Lagunya sederhana aja dulu. Nanti kalau udah ini, kalau le-nya hilang, nanti lagunya saya kasih yang indah kayak Buru Rehan tadi ya. Ini Iya. la a'budu ya ulaika. Kemudian La a'budu ma nah, ada huruf la mati. la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Terus Ulaika humul muflihun. jangan kayak orang Sunda. Move. F-nya Muf, move muf. gitu. Saya tuh kalau F Ula, susah. ya. Ibu kan bukan orang Sunda, orang Ula, Medan. ya. Ya. Ulaika humul muflihun. Anginnya keluarin. Move. Muf, Move. Lihat. muf. Ibu udah metik belum? Metik. Mm-mm. Apanya metik? Masih ada giginya? Giginya Oh, masih ada. lengkap, Ustaz. Berarti kalau udah ada gigi kan kan motor yang nggak ada giginya kan metik. Iya, itu masih ada giginya ya. Berarti bukan metik, motor biasa. Manual, masih manual. Manual, masih ada giginya. Kalau nggak ada giginya metik tuh. Ya, Ya. ya Ula, tuh gitu kayak gitu. ulang ya, Pak. Ulaika humul muflihun. Muf, muf. Muflihun. Ulaika humul muflihun. Nah, gitu. Kemudian Ala ala asa A-nya panjang. ala a ala A-nya panjang. asyarihi Ini kalau yang berdiri gini mad asli ya. panjang. Lap nih mad asli ketemu alif ini mad Ala ya. jais. Ala Et asarihim ala sama Pak. Ada sa ini sama panjangnya. ya. Ini mad tobi, ini mad Ala asli sama. Mm. ala asarihim yuhra'un. Ala asarihim yuhra'un. Kemudian Salah wa wasa wasalamun alal mursalin. tuh bagus. Dia nggak ada e-nya ya. Wassalamun alal mursalin. Jadi saya sengaja ya, setiap yang ada e-nya saya tekenin. Wassalamun alal mursalin. Biar ibu nggak lupa. Kemudian. Ulaika ala huda. Panjang. Panjang hudanya, Pak. Panjang. Mad iwad ya. Ya Iwad. ini ya pengganti alif. Ya, ada wadlibnya. Ya ini ada alifnya. Ulaika ala huda. Ulaika ala huda. Kemudian. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Ibu kalau udah nggak ada huruf mati, berbau lancar. Ya, hebat. Ini nih, hati-hati nih. Ayo. Alam naja'alil azwa. Ardo. Alam naja'alil ardo mihada. Pinter. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian. Bihazal hadisi asafa. Bihadzal
haditsi asafa. Kemudian min auliya min auliya. Kemudian ulaika humul kafaratul fazaroh. ulaika humul kafaratul fajarah. Kemudian Ini nggak pandai saya Ustaz. apanya? Coba dulu, coba Lah, dulu. nya. Coba dulu. La ilaha ulai wa la ilaha ul. Ula, napasnya nggak cukup ya? Udah pandai itu bisa, cuma Ya napasnya Ustaz nggak lah, sampai. saya mau dengar. Baik. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Saya kok nggak bisa gitu Ustaz. Bisa tadi bagus. Kata Bu Yandra bagus banget. Kata Bu Putri juga bagus. Ya, coba lagi. Bagus kok. La ilaha ulai wa la ilaha ula. Masya Allah, enak banget suaranya tuh. Deh, hebat dah. Ya, Ustaz ini pandai kali nyenangin muridnya. bener. Saya dengerin aja sendiri, bener. Udah ada suaranya, udah ada apa ya, sengkoknya udah bagus. Asal jangan ketemu huruf mati aja Ibu di situ. Ya huruf nya. Ya udah bagus, bener. Bu Rehan aja yang seorang perempuan tertarik dengan senyumnya, renyahnya gitu kan. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini inna sama seperti isinya gini. Satu mati, satu hidup. Inna. Hanya bedanya kalau nun dan mim bertasydid ini double iya hurufnya, double mati satu hidup. Ditahan iya, ditahan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah dan ada dengung ke hidung. Sementara kalau huruf yang lain yang bertasydid cuma double saja. Double ya. Inna, inna, anak, anak, ama, amma, ditahan double dan dengung ke hidung. So, mulai. Ana, Anak, mulai dari Ana. ya. Ana, Anak, Anna, anak, Ama, ama, Amma, ain, ama, Ama, Amma, amma, kemudian Innahu, innahu, kemudian Innaha, innaha, Ummuhu, ummuhu, Ummuha, ummuha, kemudian ini. ya. Jadi Ibu, modalnya lagu itu sebetulnya ya di sini. Di mad sama di gundah-gundah ini. Ngegeliknya tuh enak. Innallah tuh di situ nanti ya. Innallah summa datus atau di mad ya. Coba sekarang innahu. Wa innahum kanu mujrimin. Orang mah korupsi ini mah nambahin. Emang ada wanya? Orang ada wanya innahu ya lagi ah. Wa innahum Nggak ada wanya. innahum Ya, innahum kanu mujrimin. udah bagus tanunya panjang nih. Kanu di sini ya Ya, kurangnya ya. sini dong. Ayo lagi. Innahum kanu mujrimin. Masya Allah kayak ustazah yang di kampung saya. Cewek. Dan ini suaranya mirip ibu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Ustazah Leila Seregar ya. Mm-mm.
Innahum kanu mujrimin. Tuh, saya suaranya serak-serak. Nggak bagus Iya, suaranya. enak didengar, Ustaz. Kenapa? Enak didengar. Amin, alhamdulillah. Yang ini Bu, wa inna yuk. Ini ada wawunya bener. Tadi ini nggak ada wawunya. Ya, ya. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Kemudian summa Summa ada enggak. baru. Wah, kalau ini kan inna karena ada madnya. Ini Kalau enggak? ini Oh iya, iya, iya. sumad gitu ya. Summa, Sumad. ya. Nah, ini ada e-nya Summa nih. ada. Ini boleh ada e-nya. Ini enggak ada yang ini. Hati-hati, jangan yase. Ya. Yas ya, ya, Yes, summa. ya. Summa ada Es baru. sumad, sumad nyamber. Summa Sumad, ada. sumad. Summa ada. Ah. Summa ada baroyas. Ah, Yas, alhamdulillah udah hilang. Tapi di summanya masih ya. ketahan. Oh iya, yes. Sumad coba. Sumad, Summa, sumad, sumad, sumad. M-nya ditahan, summa A-nya ada. dilepas. Summa Sumad. ada. Ya. Ya, coba lagi. Summa ada baroyas. Ah, Summa ada, summa ada baru kemudian fa'ilam, fa'inna, fa'il, fa, fa'inna, fa'in, fa'inna, fa'ilam. ya fa'inna, bukan, nah Fa'innal, fa'innal, nah fa'innal jahima hiyal ma'wa. udah bagus tapi ma-nya ketinggalan di sini. Iya, Mahyal, ya, nih ya, mahiyal. fa'innal jahimahiyal, Ya, jahimahiyal, jahimahiyal ma'wa, ayo lagi. mahiyal. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Ya, finalnya jangan ada e-nya yo. Fa'innal Fa'innal, jahim. Mm-mm. fa'innal jahima hiyal ma'wa. Pinter, bagus. Fa'innal jahimahiyal ma'wa. Kemudian labisina. La-nya Labisina panjang. fi la Labisina. la ya. Labisina fiha ahqaba. Labisina fiha ahqaba. Bagus. Kemudian Hada hadaik hadaika wa a'naba. iya. Hadaika wa a'naba. Kemudian Inna hazihi tazkirah. innaha inna hadhihi tazkirah. Kemudian Summa enggak, amam summama. Iya, jangan ditahan. summa ama Nah, summa ama tahu fa akbaroh. nah, hu-nya panjang. Oh, Summa amatahu fa'aq, ada e-nya di sini fa ya. ak Kol-kol. fa- Lagi. summa ama tahu fa akbaroh. Summa amatahu fa'aqbarah. Bagus. Kemudian ini yang ini nun mati atau tanwin ketemu nun dan mim idgham bigunnah. Diidghamkan, dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Khairun
Khairun nisa. Min mimmain. Ayo, mulai Ibu. Khairun khairun nisa Khairun nisa. Kemudian. mimma Mimma. Kemudian. wa malahu ya. Wa malahum min nasirin. Bagus. Tapi lahumnya ini ditahan. Idgham Iya, mimi. mim. Ini idgham bigunah. Mim. Wa ma lahum min nasirin. Ayo lagi. Ulang ya Ustaz. Ya, boleh. Wa malahum min nasirin. Iya, shadnya ini nasirin. Kemudian, huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi dolalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Kemudian, Ala siratim mustaqim. jangan mus. Mus, mus. Ayo, ya. Ala Ala, ala, ayo. siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Kemudian Summa enggak dammar. sama ya. Summadam, Oh, summadam, summadam. M-nya ditahan, A-nya dilepas. Summadam nal. Ayo. summa dammarnal akharin. Aduh, alhamdulillah ya belajar sama Bu Rehan tadi. Summa dammarnal akharin. Kemudian Qalilam ma tashkurun. qalilam ma tashkurun. Kemudian Qala qalain qala qalain qala innakum ma-nya makisun. panjang. Makisun. Ma-nya panjang ya. Qala innakum makisun. Qala innakum makithun. Kemudian Liyuqda ajalum musamma. panjang. Musamma itu ada ya maksudroh ya. Ya pengganti alif. Jadi tetap panjang. Lagi. Liyuqda ajalum musamma. Liyuqadha ajalum musamma. Kemudian Inna kaidi in-nya ditahan. inna 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 kaidi. inna kaidi inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Kemudian Walan no walan no ji walan walan nu'jizahu walan walan nu'jizahu haroba walan nu'jizahu haraba. Coba diulang. walan nu'jizahu haroba. Iya, kemudian Fakuluhu
Fakuluhu hani. Fakuluhu hani'am mari'a. Fakuluhu hani mari'a. Kemudian Amilatun nas. Amilatun nasibah. amilatun amilatun nasibah. Kemudian Usubum. Usubum musannadah. khusyubum 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 musannadah. Coba lagi. Usubum musannadah. Bagus. Hebat ya, Masya Allah. Nih, Alhamdulillah Bu Putri tadi udah ngajarin. Terus alif lam sams ya. Ada alif lam yang dibaca sama nggak dibaca. Ini nggak dibaca alif lamnya. Lamnya nggak dibaca, ini dibaca. Kenapa? Alasannya mudah. Karena nggak ada tanda apa-apa. Dari sini one nyamber. Ini alif lamnya dibaca. Yuk mulai. Wan nahar. Wan nahar. Hanya panjang. Wan nahar. Bukan. Wan Warnanya nahar. pendek. Wan Yang ben nah. Wan nahar. ah, Wan ah. nahar. Wan nahar. Wan nahar. Kemudian. Wan nas. Wan nas. Bin nuzur. Bin nuzur. Bin nuzul. Fi sudu. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Kemudian. Al waswasil. Al-waswasil. Al was Al-waswasil. Ayo hati-hati. E-nya al hati. was al Asli, waswasil. pasti. Al-waswasil. Khannas. Ayo sentak aja latihannya. Al waswasil khonnas. Bagus. Al-waswasil khannas. Kemudian ini. Wan wan nazi Wana. wan nazi'ati gharqa. Wana. Zi'ati gharqa. Kemudian. Wan nasyitoti. Wan Syitati. Ayo panjang. wan Shin. nasitotin. Syita. Wan nas wan nas Wana. Panjang. wan nasitotinas to. Syitati. Nashta. Kemudian. Wa kunna nahu wa kunna nahudu ma'al qaidin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kemudian. Am kana minal ghaibin. Am kana minal ghaibin. Kemudian. Inni lakum nazirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian
Wa ma lakum min nasirin. Wama wama lakum wama lakum min nasirin. Kemudian Amma bukan yatasya. amma yatasa Amma ah amma bukan yatasya. amnya ditahan a-nya dilepas ya Oh ya. amma yatasa alun ayo Amma bukan yatasya'alun. ain ya ini alun alun a biasa ini ain amma yatasa alun coba lagi Ulang ya, Ustaz. iya Amma sinnya sin yatasya'alun. biasa amma yatasa saya suka es angin amma amma yatasaalun coba lagi Amma yatasaalun. Masya Allah indah tuh suaranya ya orang Medan ya orang Medan ya, suaranya indah angin Anin naba'il azim. anin naba'il azim kemudian Aiza kunna azoman. izoman Ain aiza 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 kunna izoman naziroh. pendek nakhiroh nakhiroh Nakhiroh. lagi Aiza kunna izoman naziroh. nakhiroh Nakhiroh. segera ya Nakhiroh. Aidza kunna idzaman nakhirah nakhirah coba lagi Aiza kunna izoman nakhiroh. bagus ulaika Ulaika ashabul. aha Ula jangan ase ula asha ulaika ashabul ada e-nya jannah. masih ulaika asha ada koma di Ya, kayak berhenti aja dulu ulaika masih ashabul. bule hati-hati ulaika Ulaika ashabul ashab. ashabul Ulaika ashabul jannah. asnya hilang bulnya masih Ashab. ayo ulaika Ula ashabul jannah ya. Ulaika ashabul masih jannah. asnya ulaika ashabul jannah harus ada e-nya penyakitmu di situ ya ayo Ya. Ulaika ashabul jannah. nah hilang ya Ada. ulaika ashabul jannah sudah mulai rekaman saya sudah mulai diputar-putar nggak didengerin nggak Udahlah. Udah. alhamdulillah makanya ada kemajuan sekarang ya ayo satu lagi aja ya jangan banyak-banyak tadi udah 2 jam sama Bu Rehan kebanyakan nih yuk Anari sekarang Anna rijatil. An-narizatil. Anna rijatil Jangan wa. jatil, ratil. Ini ta'un ini, ta'un Anna tuh, ya. ral. Ral, ra, ra. Anna rijatil waqud. Ah. An-narizatil waqud. Tel waqud. E-nya ada di ujung. Kemudian, ilhum. Izhum Jangan alai. ilje. Iz Ilhum, il, izhum ral. Ilhum. izhum iz
izhum 'alaiha qu'ud. Ilhum 'alaiha qu'ud. Kemudian. Inna Bukan. jahannam. Ingat. Kalau nggak ada madnya, A-nya jangan panjang. Kalau ini kan, Ya, ini panjang karena ada madnya. ya. Inna An-nari dzatil waqud. Ini innya iya inna panjang, tapi jahannama. A-nya dilepas. Inna jahan. Inna jahannama ka'anat Bukan amir. ka'anat. Kanat. 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 K-nya panjang, Kanat. ini punya nat. Kenapa ka'anat? Ini baris punya nun. K Ya, panjang. kanat. Kalau kap gini mengandung alif panjang. Kanat. Inna jahannama kanat mirsada. Ini kayak yang ceramah ya. Berapi-api. Yuk. Inna Bukan. jahan. Inna jahan. Inna jahan. Inna Inna jahan. jahan. Inna jahannama kanat mirsoda. Ada haknya balik lagi, harus hati-hati. Mirsoda. Mirsoda. Ah, ah. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian litta. Oh. Linto. Lit Lito. enta, Lit. jangan lit enta. Litta. Lito. Litogi. Litogi nama abah. Ah, ah. Litta ghina ma'aba. Kemudian. Innahu laminal kajib. Innahu laminal Innahu panjang. innahu laminal kazibin. Innahu laminal kadhibin. Kemudian. Summa Bukan. akraqna. Soma'at. Ya. Summa akraq. Sum sum Aghraq. akraqnal Aghraq bukan akrak. Aghraq. akraq akraq Oh, semua. akraq Summa akraq. aghraqnal. Summa Bukan. akraq. Soma'ak. Summa akraq. Soma'ak. Summa akraqnal akhirin. Soma'ak. M-nya ditahan, A-nya dilepas. Summa Soma'ak. Raqnal akhirin. Lagi. Summa akraqnal akhirin. Summa aghraqnal akhirin. Summa aghraqnal akhirin. Kemudian. Wala tubtilu a'malakum. Bagus. Wala tubtilu a'malakum. Kemudian. Summa Summa qada. Summa qada ajala. Summa qada ajala. Kemudian. Lanjut, Ustaz. Nggak usah, udah bagus. Terus. Ya. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Bagus. Kemudian. Wa akswabum mawdu'ah.
وأكواب موضوعة. Kemudian innaha. Inna haza. Bukan. Innaha. Kita kan di inna haza. Ya. Inna hazal. Inna haza. Iya. Inna hazala. La Inna syai'un. haza. Inna haza la sayun Hanya azib. pendek. Inna hadza la syai'un ajib. Ya. Inna haza. Innaha, innaha, Inna. innaha, innaha, Innaha. innaha, innaha. Innaha, Innaha. innaha, Innaha. innaha, innaha. 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 Iya, penyakitnya di situ, Ibu. Inna hazala. Innaha, innaha, Inha. innaha. Inha. Oh ya, Innaha, inha. bukan inha. Inha. Innaha, innaha. Innaha. Inna hazala sayun azib. Bagus, tapi tinggal shinnya ya. Inna hadza la syai'un, la syai'un. Shin. Ayo lagi. Inna hazala sayun azib. Masih kurang shinnya ya, nanti dilatih. Sayun. Hadza la syai'un. Shin. Inna hazala sayun. Inna hadza. Inna hazala sayun azib. Inna hadza la syai'un ajib. Kemudian Innahu hamidum majid. pinter. Innahu hamidum majid. Kemudian bukan. Bukan. Inna ilai segera. Inna ilaina iyabahum. Pendek. Iyabahum, enggak ada yang panjang. Iyabahum. Inna ilaina iyabahum. Nanya panjang. Inna ilaina iyabahum. Yuk. Inna ilaina iyabahum. Kemudian Summa inna alaina hisabahum. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian Fadkhuli. Ini ada nya. Fadkhuli. Fadkhuli fi ibadi. Fi-nya panjang. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ain. Fi ibadi. Ayo ain. Fi ibadi. Fadkhuli fi Fadkhuli fi ibadi. Bagus. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Ini ada e-nya, harus ada wadkhuli. Wadkhuli jannati. Bukan, jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Saya yakin Ibu kalau mau ngulang-ulang pelajaran ini, Ibu pinter dalam waktu tidak lama. Karena memang perlu pengulangan.
mungkin setengah abad Ibu ya bisa ada gitu-gitu. Merubah itu dalam tempo sebentar kan nggak bisa. Nah, harus diulang-ulang. Disertai Ulang-ulang. dengan saya ini centak-sentak, disentak nggak apa-apa latihan nya biar Ya, hilang ya Bu ya. Insya Allah ya. nggak lama Ibu pinter. Bu terima kasih malam ini. Mohon maaf ya disentak-sentak karena Ustaz, biar pinter nya ya. Ada nya aja Ustaz. dikit itu ngilangin. Insya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.